This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. And we are being hailed. Yes, I know that data, but what could it be? Phone call? Announcer. It's scanning us. Is it alive? Is it a life form? I mean, it has intelligence. You know, sir, it's trying to communicate with us. Oh, how touching. Stimulating. Attention, chatters. We have another potential asshole in the room. Will all members please activate their alert button immediately? Let us now get this fucking jerk out of here. Thank you. No puc entendre mai que m'envegin o parlin d'amistat i d'amor al meu despert somriure. No volen penetrar aquest secret tan simple. Sense desig ni planys procuro de ser lliure. Seu poema. Cada poema reté el seu moment. Cada moment té el seu poema. Cada poema reté el seu moment. Disposem de dues canes d'avaluar. Amb subjectius criteris amidem gent a pams. D'acord amb ells, si mates, ets assassí o sant. Cada moment té el seu poema. Cada poema reté el seu moment. Cada moment té el seu poema. Cada poema reté el seu moment. El seu moment.